Lawrence Akinyi Oile en jal mane kai winjo nyige kai tumo kamoro nyaka ogwonyi mar gombo winjo mathoth kuome. E gwenge ma Kisiani County ma Kisumu wachopo dala Lawrence Akinyi Oile kendo min ode Mama Susan Oile rwakowa kendo mbaka chakore. E gamar gana chiel pera paro cheko prangwen koda uchiel, Lawrence Akinyi ne onyuol kendo chako sombe mana kaka wuode Eddie Oile pimonwa. Intermediate odhi otimo Kotetne, to odhi onuoyo school Kisumu, Central Kisumu. And then from Central Kisumu, odhi join Kisumu Boys. Kaka jal mane koro wiye nyaka chak chiemo, Oile ne ochako yore mag menyo. Friday, ong'iewo mboga waro mboga kuonde gi kito tero Nakuru, on Monday en e class. En ng'ao chandore. Diamond Trust kano ndike kanyero emotiyo for some while emakoro owe tich Diamond Trust ochako ohala. En gi ohala mar Pontmax agencies. No import modhi from Kenya ka to tero Uganda. Gini kalatese mag timo printing mano tero Nakuru. Mondo wayud kuku mar mbaka, min ode yaronwa kaka dak. Mare kod Lawrence Oile ne obedo kendo kaka ne en dichuo kendo jatelo machunye ogeno. Oile ne oture gi wach mana kapod en jabank. Mimi nilimjua akiwa Diamond Trust. Alikuwa anafanya huko kwa bank. Nafikiri hakukuwa na maelewano. Akawacha kazi ya bank. Tukakaa hivyo tukateseka kiasi. Lakini akarudi akakutana na muhindi mwingine. Akampatia kazi ya kuenda kuchukua chakula huko Marikiti. Alafu tunapeleka mahali pengine, alitupatia room nyingine ya juu. Tunaenda tunazimwaga chini, alafu tunazipanga grade 1, grade 2, grade 3. Banka la singani gwinyore kod mwandu mage. Ne ochuno mondo Ile kod min ode ogo tamsi mar menyo kendo edir boma. Ahinya to Nairobi. Sasa naye mzee akienda hivi akapatana na watu walikuwa wanaenda Uganda. Mzee alikuwa ananunua hizi cassettes. Cassette zile za radio. Unaenda unauza siku hiyo na unarudi na pesa zako. Pesa ikaongezeka. Na mimi aliniwachia pesa kidogo na mimi naenda nanunua zangu, tunapitana njiani. Oile ne omako siep kod jochumbu moko mag radio kod cassette kendo ne koro nyalo ng'ado nyaka ele mama ma Uganda mar manyo yoro tonglo. Zamani Uganda biashara ilikuwa mingi na mzuri. Akapata ya kuuza cylinder. Anaenda na Manila paper, ananunua cylinder, anarudi, anakuja inafunguliwa hapo juu, inawekwa ya Kenya, alafu inauzwa. Kalore kod kite mar mako siep, noyudo chiro mag aguch muya, to kod gige luoko mag masinde. Akapata biashara ingine tena huko. Sasa akatafuta duka. Alafu anaenda anachukua hizi chemicals za kuosha nyumba, za kuosha nguo, za laundry yani. Hizo. Sasa hizo ndio alikuwa anachukua anapeleka huko, ameandika watu huko. Kaka jalwano hero nyithinde, ne okelo rowere mamage mondo jot kode Nairobi, kama ne koro ginyalo chieme gojiko. Na akarudi akanambia, Susan, niko na watoto wengine nyumbani. Nikamwambia mimi sina shida, walete tu. Nikaletewa msichana moja anaitwa Jacqueline. Nikakaa na yeye, akanudi akanambia, nilikuwa natoka Uganda na nikapata kijana wangu Kakamega. Na mimi nataka kuja hapa. Nikamwambia sio shida. Wakakuja. Tukakaa kidogo, nikawatafutia shule tu hapo, ilikuwa ya hema. Ilikuwa tunalipa shilingi 2. Sasa tena tukahama huko Mathare. Tena tukarudi town. Tulikaa nakaa mahali huko Grogon huko chini. Sijui kama bado Grogon iko. Badilika. Sasa tukakaa huko. Watoto nikawapeleka shule Mudhurwa. Oile ne obedo kod winjruok kod min ode mondo chakodog chako bedo pacho. Ni ma ne miye thuolo mar tayo oilni mage e pinje mag Uganda to kod Kenya. Nikaambiwa enda nyumbani, sijaambiwa ni nini, ati kuna kazi nyingine nataka ukafanye huko. Mimi nikakuja.
Nikakuta hapa nyumbani hakuna nyumba. Kaambia mzee, mtu ni mzuri na nyumba. Tulikuwa tunalala kwa shemeji yake. Shemeji yake alikuwa anafanya kwa Water Nairobi. Huyu wa Uganda naye akampeleka tena Nairobi. Akiwa hapo tena akapata mwingine alikuwa naitwa Lona Achieng. Sasa huyo tena ndio wanaenda naye. Na mama ya hawa watoto, huyu Jacqueline na Eddie alikuwa anaitwa Justin Akinyi. Sasa ndio tukaenda, mzee akaenda, anakuja anaenda, na mimi niko tu nyumbani. Bang' nyake ndo ande ne olak, kendo yaro mbi mare. Ohile, kanyakla kod osiepene ne ochako mondo nyumre siasa. Kuna mtu alikuja msiasa lakini sitamtaja kwa sababu bado wako. Akaongea na yeye, walikuwa wanaongea huku kama wanaume, lakini bado anafanya biashara yake. Ndiye akaniambia, Susan, mimi nataka kuwa kansela. Na vile maneno ya siasa mimi naiogopa. Kwa sababu iko na maneno. Akaniambia nitaenda. Sasa ukikuwa kansela si unachaguliwa pia unakuwa meya. Mzee wangu akaenda hapo akachaguliwa. Susan, ekono wane kalure kod jok mane pote dala ne Kamire, kadwaro konyruok mopogore, ikum jaduong' Lawrence Oile, ne en kod ting' mar rwako welo duto. Kama sasa ungekuja, kama angekuweko, ungekuja gari zimejaa hapa, wale watu wako kwa nyumba, wale watu wamekaa nje, alikuwa mtu wa watu. Mama Susan wacho ni kinde ka kinde, Oile ne ndhiyo kod sirikal, kalure kod chung' mare motegno, to kendo kedo ne jopiny. Hata kuna wakati alikuja kushikwa, walikuja tu kama sijapeleka watoto shuleni. Na wakaingia, tulikuwa naishi hapo milimani. Mzee wangu hakuogopa. Nikaona gari nilikuwa nishaijua. Kaambia mzee, watu hapa. Na walikuwa wamemshika kama jana. Wakamwachilia, amelala. Tena asubuhi wamekuja kumchukua. Mzee akaniuliza nifanyeje? Nifanyeje? Mimi nikampatia idea nyingine. Na akafaulu. Na akaenda. Lakini hiyo idea siwezi sema. Na mimi nikanyamaza, wakakaa hapo nje. Wakimngoja. Ako wapi anava? Oko ni jok manedore kony kuome, ne thoth monyono nyaka jo miriambo, mane manyo mana jamna. Unakuta hata kuna watu wangapi. Huyu anataka sanduku, amefiwa. Huyu mtoto wake hajaenda shule. Huyu mtoto wake anaenda hospitali. Mtu alikuwa anakuja na kila. Na hawa wote mzee atawasaidia. Mzee naweza kuona ametoka na pesa kwa nyumba. Na akirudi amechoka, ananiambia, Susan, hebu piga akili vile tutakula. Wachore ni kalure kod chuny mar siro oganda, kendo kedo ne joma mine. Mane osiemo ne kunde mag yare chombo, to kodo elni mag chombo, omiyo ne ochake chiro ma Oile. Mzee alikuwa, mtu anakuja anamulilia, anamwambia hata sina mahali pa kuuzia, sina mahali, enda hapo. Na hakuwa hata anafikiri akiamka saa hii atashangaa iliitwa Oile market aje. Ni mtu, sasa ukikuja kuniomba, nikwambie enda mahali fulani. Si ukiambia mwingine unamwambia Susan ndiye amekupatia. Sasa ndio Susan, Oile ndiye amenipatia. Enda. Oile ndiye amenipatia. Enda. Koro kaila Oile Park kano chake. No chako Oile Park for the purpose mar improve the economical situation mar mon ma Kisumo ka juru kech ne gioke kama ginyalo uso. Oile ne kod osiepe moting'o James Orengo, Jobo Mino, Oselu Nyalik, to kende e siasa neno ne en ng'at mathuon, kendo mager ma ok dwar jok manyalo nyisi ataro mar dwach jok Kisumo. Na wakina Rafael Ondu, ulimsikianga? Nentiere ahinya ng'at manosiepne ne na Jobo Mino. Jobo Mino was a very close friend mare. There are people like former mayor ma Nairobi, nilungo ni ngawa Magic Steve Mwangi, neno siepne. Ngawa no siepne moduogo mako lwete kabisa nen Franklin Bet, when he was not even the controller mar State House. Mana few of the example, ntiere ji kaka ngawa kendo, ntiere ngato kaka Olwach Kanindo.
Ohile ne ochako tuore mos kata kamano ne ok oyie mondo milase ute mag thieth. Mama Susan wacho ni nyaka ne hoe mi oyie obedi hospital. Mzee alikuwa na diabetes. Wakati alikuwa na diabetes na alikaa nayo sana, kwa sababu ilijulikana 1986 ama 87, na akakaa nayo akimeza dawa kwa sababu pia alikuwa muoga wa hospitali. Hakuwa anagonjekanga, hata hiyo diabetes imempeleka huo muda wote, haikuwa nini sana. Mbaka marwa lwasi mar chuny lit monjoa wachungo twa kuom thuolo moko matin kama Mama Susan kudore matin wi midhiero kod rem mane jaduong' Ohile ni godo. Okone gidok e hospital kendo kanyo mane tuo ne omedore. Na nikikuja mzee akasmile, nikaweka popo kwa sahani nikampatia, nikamwambia atoke kwa hii kiti akae kwa kitanda nimpatilie hapo. Akaamuka vizuri peke yake na akakalia hapo kwa hiyo kitanda. Alafu sasa nikaenda kumwaga uji kwa kikombe. Ndio dakika kidogo nikasikia kijiko imeanguka chini. Nikigeuka nikamkuta naye ameanguka. Ohile ne ogen kalure kod chuny mare kaka siro tuke magadhula Kisumu. Nene siasa nyaka football, neno KFF vice chairman, first vice chairman. There are a lot of accomplishments motimo kata mpira. No support, for instance, Kisiano Football Club. Nobedo nyaka patron mar Kisumu All Stars. To ere kaka noyudo nying mara Kinyi Ninja? Ninja ni eri nying ni eri obiro kosebedo meya to koro nokawo ga ninji ni nyithindo mane ntiere streets giki. No yengo ne gi dala ne ma official residence mar ka meya Milimani Kuchicho. Siasa mar Ohile ne bet kopogore kod josiasa mathoth. Ohile alikuwa mjasiri, lakini akisema ninaenda, anaenda. Ndio mara nyingi ulikuwa unasikia Ohile gogaji, Ohile anapiga watu. Kwero wacho ni Kisumu en marwa, kijoko ento nene frontline. Nyakwa Ramogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thuoloni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Koweru. E thuon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masani. Erokamano Walter Nyambaga, thuon ka ji dhi, thuon ka ji duogo. Wabiro temo manyo thuon machielo no. Nyakwa Ramogi jwangi kidhi mabor ka waduogo wantiere kod weche mag tuke. Treat your loved one to a magical Valentine's escape from February 12th to 17th, 2025. Experience stunning views at Dubai Frame, visit Dubai Creek Harbour, explore Miracle Garden, enjoy a desert safari and Marina Dow cruise with dinner, and a romantic Valentine's dinner at Al Dawar Revolving Restaurant. This unforgettable getaway, including visa, starts at $1,120 per person sharing. Book now. Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. E odiochieng' mar hera ni, we wakonyi loso mbaka motegno mar hera kaka janyuol gi mich motiap e dwe mar hera ni mana e Fertility Point United Mall Kisumu. Yud puonj manono ka wuok kuom jolony magwa mag IVF, discount madirom atamalo 5 e nengo mag yedhe kod discount mar atamalo 5 e chenro mamoko mag laboratory. Book your appointment today. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo.